Je vous encourage beaucoup. Que Dieu vous ouvre les portes de bénédiction et le bien est à venir. Je vous aime et vous respecte beaucoup. C'est Nimero et moi aussi, je t'aime. Je vous respecte. Thank you. Par sa grâce et sa bonté, qui est votre fille Lumine. Merci beaucoup. Haleluya. Mufashe dukomera amashimana. Icambere ndaryohewe cyane kuba ndi hano Igitega. Abenshi murazi impamvu ndyohewe nuko hari umunsi naje sinashika. Mufashe dukomera amashi menshi Imana. Dawidi yaririmbye ngo data yemeye ko ncuraranga inanga, nanjye data no munsi yavyemeye ko mba hano nkabona abantu b'ubwiza nkamwe. Ndabakunda cyane. Fise irindi jambo ryatumye saba ijambo ni ijambo ryo gushima. Mwese ndabashimiye cyane mwatwitavye, Imana ibahe umugisha. Fise abantu ngomba gushimira. Niba uno munsi ndi umukinnyi wa film, hari aho vyavuye, hari ukuntu vyagiye bigendagenda bigeze uno munsi. Ndagomba gushimira abantu bakeya muri benshi bagiye bafasha. Kubona nabonye Abeli ngaha sinoreka kuvuga, ntivyokunda ko nihangana. Ndamushimiye cyane Mutama, ndagushimiye, ndakubaha cyane. Igihe cyose ndakubonye imbere yanjye ngiye kuvuga ijambo ntivyokunda kurengana. Ndagushimira cyane kubona warampuje n'abakinyi. Ndagushimira cyane kubona warampuje n'abantu benshi cyane nubaha kandi nkunda. Wabaye twiyo nziza, Imana iguhe umugisha. Mufashe dukomera amashi ya Abeli. Ndashimira cyane Sabasi inkuru nziza kubera yuko Abeli niwe muntu wa mbere yampuje nawe. Nibwo bwa mbere nagiye imbere ya kamera muri filime ya Sabasi. Sabasi, Imana iguhe umugisha. Ivyo wakoze ni byinshi ariko wabaye twiyo nziza, Imana iguhe umugisha. Mufashe dukomera amashi Sabasi. Ayandi mashi menshi. Ndashimira cyane Fanny Lavine nubwo ari hano atari hano. Biciye muri Sabasi namenye Fanny. Imana wo mwijuru imuhe umugisha hari. Imana imuhezagire. Ndashimira cyane imbere yuko tuheje kumenyana na Fanny, naciye menyana na uwo nitani nk'umuvyeyi wanje muri sinema, Amede, izina ryende. Amede, mufashe tumukomera amashi cyane. Abo bose bagiye batuyo nziza. Hanyuma ndamushimira cyane Amede na Fisto, nibo novuga ngo batumye inyenyeri yanje irushirizaho kwaka. None hari akantu nabateguriye gatoya, nagira ndabasabe bahaguruke Amede na Fisto, hanyuma nsaba umuntu afitiye utuntu turi aho atumpereze. Mu cyubahiro cyanyu muhaguruke. Ufise utuntu twanje natunyarukane. Amasaha ariko arihuta cyane. Fisto ari he? Okay. Arashobora gutabura. Tukarabikiri.
Prospera hari azadufashe adusomera amajambo ariko ubangutse niba ari hagufi azi ntari hagufi reka amede adusomera ariko sinzi gusoma igifaransa ntabona yizina pour Amédée et Fiston. Vous êtes des bons parents. Je vous remercie pour le bien que vous avez fait pour moi en plaçant votre confiance en moi. Peut-être que je ne m'étais pas travaillé avec vous, mais vous l'avez fait quand même. Vous êtes d'une grande valeur, je vous respecte et vous aime. Que Dieu me protège de vous craindre, que vous taquinez le fils qui est seul. Je vous prie pour vous, pour que vous soyez bénis abondamment. Je suis consciente que mon Dieu exaucera ma prière par sa grâce et sa bonté. Votre fille, nimero. Merci beaucoup. murakoze cyane reka ubundi muntu ushimira Niji Pro ahari nahaguruke kameramani yagiye arankamera cyane ndamugora ariko aranyihanganira hari akantu ngomba kumushikiriza nko kumwankuhaje Tabura dusomere ndishimye trop. Je suis très content vraiment kubona nakamiye abakinyi benshi ariko mimi abaye wa mbere tumuri kuca amateka. Merci beaucoup. Imana bizaki. Amen. Uwo mutima izawugoye kuko nyene uzakwame isi mutima nk'uyo imyaka yose n'abandi bazabakorera ikintu kugore. Amagambo yandikira ngaha biba byiza yuko tusangira namwe mu yumve. Pour Frank alias Niji Pro, merci pour votre sacrifice, votre courage et votre persévérance et votre persévérance. Quelquefois je suis dur avec vous, mais vous me tolérez. Je vous encourage beaucoup. Que Dieu vous ouvre les portes de bénédiction et le bien est à venir. Je vous aime et vous respecte beaucoup. C'est nimero et moi aussi je t'aime. Je vous respecte. Thank you. Amasari karibuka harundi muntu wa nyuma shimira kugira ngo turangize kuri iyi program abayisoma barire surprise nyine nanda bafite bano bantu ani espace nahaguruke komera mesh ofete sonorizi yagoye kwakira mugabo ubundi yaryoshe hariho abantu rero tutabona na nyinshi
usanga biba bigoye. Amajambo yashoboye kunyandikira uno munsi avuga ngo chef ari Esperance. Numva rero ntisomera kandi ari isomere bazi. Vous êtes un modèle et un miroir pour les autres jeunes. Vous êtes priés pour vous. Que Dieu vous ouvre les portes de la bénédiction et le bien est avec vous. Je vous aime et je vous respecte beaucoup. C'est une prière. Ndagukengurukiye ofetse nashatse bansomere kugira ngo ndavugane akanovera kacu. Imana imuheza hirya. Murakoze cyane. Amajambo yaje garukenga. Nashimye gushimira bano bantu Amede na Kristo bagiye bafasha mu bintu byinshi cyane muri kamere yanje. Mbese numva yuko ivyo bafashe sinoro kuko ndabashimira, ariko akana kantu gatoya ko gufokonesa nyine ivyo munkoresha. Kandi Imana ibamugisha usanga navuze byinshi. None ashimira kandi agira ubwitange bwinshi n'umupapa sinzi n'abantu aritanga twibwire bimwe bidasanzwe. Imana ibamugisha ani nawe impamvu yumvire kumushimira umukobwa w'intwari pe wo kwigira ko ibintu byinshi. Imana rero ibamugisha. Ndabashimiye mwese antuka ndacyafite amadeni y'amapado y'abantu benshi ba Israel bagiye kukamera bishyura amakadera benshi bazamasi babe izera nuko Imana izogera ingirira neza, izogera shimira umuntu uko umutima wawe uzobibwiye, kubera yuko ni byiza gushimira umuntu akiriho. Umuntu amenya iminsi amaze ntamenye yasigaje. Ni byiza rero gushimira umuntu akiriho. Tukagenda mu ideni umuntu yapfuye amagore kumubwira ngo yaramukunda ngo wakoze ibindi bintu bikurikira nzabibabwira nkiriho. Imana ibamugisha. Agashimwe